Nganong wa kay veneers pares uban nga influencers? Anyway, next question. What is up mga ka-street peeps? Roll intro para muratag professional nga vlogger gyud. Again, what is up mga ka-street peeps? Happy first anniversary. Dili pa na yung first anniversary sa show. Tapulan namin mugawas kay Init Kies Colon. Alas 12 dako. Now for this episode of Street Peeps, ako na sad mo answer og questions because as you all know, wow, English. In every episode sa Street Peeps, musultigid ko nga. Now, if you have more questions, feel free to tweet me at PipoDaradal with the hashtag AskPipo and itag na lang sad ko at PipoDaradal on Twitter. Now, I'll be answering the questions here kay ganahan ra ko and Init Kies gawas. Question number 1. Nganong balik-balik ang gisuot nimo? Nganong balik-balik ang isuot ni Street Peeps? Taysa, what's yung problema niya sa pang gisuot? O aman sa nikaduog harm, siguro. And I don't think balik-balik ni nga gisuot na ako, gyud. Yes. What is... So, if di mo ganahan magbalik-balik akong gisuot, you can send me stuff sa Fatboys Production Studio dire sa Colon. At bang sa Colonnade. At PipoDaradal, suon sa gyud English sa ikapila ka sa inyong managsuon. Hashtag AskPipo. Wow. Gibalik na ko ang question, no? I think ang English, I think na-mention na gid na ko before. In your family, what is your birth order? I think that's the correct answer. Ambot sa ganun gipangutanan na ako. Karma hits hard. Nibalik gid na ko ang kuan. Next question, at PipoDaradal. When ka mag-release og song? Hashtag AskPipo. Before I answer that question, shout out day kang Jude Gitamondok, the hashtag Lord of Vispop. And shout out sa day sa Okaraga. About that, haha, na ko ipapaminaw ninyo clip na might be lang yun. My song sa sunod, siguro. Listen to this. Yeah! Glasses on, street pips, murago, kinikaroon. Feeling na kumatuman na sa diduging panahon. Cause you know what, yeah. Now imagine that, nga ako gakanta. Shout out pala sa mga kaibigan ko dyan sa Okaraga. Cool ba? Hi Jude, mag-practice na ako kanta to. At PipoDaradal, hashtag AskPipo. Musugot ka nga, ihatag ka for free. Of course not. Nasa man akong kinabuhi, pataban na lang. And if naman ganay mo hatag ug nga na nga proposal ninyo, that might be fraudulent scam siguro. So, ang imong yung dapat i-contact is ako or ang Fatboys. Wala na lang tao pa nga i-contact ninyo. At PipoDaradal, tinuod na imong gipang suot nga gold. Kani? Dili. Manong kinahanglan kog sponsor. PipoDaradal@gmail.com. At PipoDaradal, hashtag AskPipo. Buhiyon pa nimo balik imong page. Speaking of page, i-follow di akong page, PipoDaradal, para mabuhi gid siya. Pause for a while. Pause this video. Like, okay gid, pause karon. And then go to facebook.com/PipoDaradal. And i-like and follow na siya. Hashtag AskPipo. Bago na lagi na imong style of clothing, naa kay personal designer? Wala. Pero na kay uyab. Mr. Cupido, ako na may tulog. At PipoDaradal, when ka muanhi sa among school para mag-shoot? Wait, murag lahi na nga show imong gimin. Sa Street Peeps na siya. At PipoDaradal, nganong wa man kay sponsors? Ouch. I don't really know nganong mahitabo na siya. But maybe the sponsors are just putting their money on the wrong. Pero bitaw, sponsors, let's work together, hand in hand. At PipoDaradal, napakay plano mong balik sa seminaryo. You are my light, you're the light. Pero for me karon, happy naman ko dito sa gawas. Happy ko sa Street Peeps. Okay, trabaho manindot. Happy ko sa akong mga friends. Okay, uyab. Well, there you have it mga ka-Street Peeps. That's it for today's episode of Street Peeps, nga special episode kay Init Kies Gawas. If you have more questions,
feel free to tweet me at @PPodradal with the hashtag #AskPipo. Or sa comment section, pwede na mong mga tanong anything nga ganahan yung pangutana. And ato ng tubagon, sa sunod na po nga episode, follow me on my other social media accounts at @PPodradal para connected ta always. And see you on the next episode of Street Peeps. Amping. At @PPodradal, pwede ka magninong sa kong anak. #AskPipo. Ano niabot na niyog ninong-ninong? Pwede ra. I love kids. Kay cute kayo na sila. So yeah, pwede ko magninong sa inyong anak. I-contact lang kung ano sa ang bunyag. And nam ka na kaon. Basta na kaon, good ra ko.